Kene kedai All India Radio Shillong ko khubor ban puledo Richmond Karluki. Kimat bakong san jong ko khubor mentag step. Katanat korbari ke sarkar pedeng kalabatha ya baro ki jilla bat ki Union Territory ban chimi ki senjam ki badan kam man perkengi ki brio ban bod ki jing patha bedai bat ki jing sapriang ka jing pang COVID-19. Ke India kala jam sho we pat umau mer ha ka jing IT ka ya da COVID-19 ha ka ba kala dap ai kumbasau klur arpolak teligitika hadu menta. But Menteri Rang Badu Keri lawan elap election haga jela Assam henen gesni. Ka kubor ka babnya. Ka tenat korbari ke sarkar pedeng kala batha ya baro ki jela bat ki Union Territory ban chimi ki senjam ki badan kam man perking ya ki breu ban bod ki jing batha bedai ba jing yada na jing pang COVID-19. Bat kala batha bade ban perking bahai ya ki lat jing yada ban khanglat ya ka jing kieu ki bayo ke ne jing pang hakari. Hakashiti belatho shabaro ki Chief Secretary jengki jela bat ki Administrator jengki Union Territory do Secretary ketenat korbari u aje bhala laban badai ban bot perking ya ki kendon laban badai ban pentingna bagi beliau ki dangi ki mas ki sat bahai ki kiti bat ki penjengai iwei ne iwei katenat korbari kala kentui ki jela bat ki Union Territory ban pensutho pat ba ya ki kendon badai ban bot Ka India kala jam sho way pat umau mer ha kajing ai tika ya da na kajing pang COVID-19 ha ka ba kala dap ai kumbasau klor arpulak teligi tika. Katenat ka kot ka khia kala tho baya arpunya ulak arpula hajar sanspa anyuk san teligi tika la ai cheki breu hnen gesngi. Udkhot ka niti ayok u Dr. VK Paul ulapen pau kajing kemen halor uni umau mer. Ha kawai pat kaliang ka jingdan ki bakot ne ka jingpang COVID-19 he India kalakot syaka khandai pun rio point iwai ar na kasispa. Ha ka batang hnen kesngi ar pulai hajar hruspa san pulai ngut ki brio kilakot. Nrai ka jingdan ki badang don unu khnyang jingpang ka kham kieu namar ka jingkieu kun san ki bayo ka jingpang COVID-19 ha ki bobun ki jella. Ya menta ki badang don unu khnyang jingpang ha kari ki dan phap prapu prajar laispa khandai pusau ngut. Ha Meghalaya laingut ki breu ke leo otomai ke jingpang COVID-19 henen kesngi. Badakine ka jingdan ki breu ke badang don unu kunyang jingpang kalong lai puwe ngut. Hadien kapor ke belas lembha henen kesngi leo kubor basa iwe ibreu na riboy ila klat na ke jingpang COVID-19. Kibor penyat distrik kila maham ye ki breu banlong ki bapet ngor bat ban bot perking ni kendon bayadai bat ka jing ada na ke jing sapriang ke ni ke jingpang. Na kini ke bedang doni unu khnyang jingpang ha Meghalaya ar pulai ngut kidai na ke distrik East Khasi Hills nyongut na ke distrik Ribhoi bat iwei na ke distrik West Garo Hills. Ha Arunachal Pradesh amsham ladon bayo thamai ya ke jingpang COVID-19 henen gesngi. Ki bedang doni unu khnyang jingpang ha ke jela Arunachal Pradesh kidon laingut. Ki balaklat baro kadah do menta kidon sanpuh nrungut. Ha Mizoram iwe ibreu layo thamai kene ke jingpang henen gesngi badda ine ke barang don unu khnyang jingpang hadok mentah Mizoram kidon khat saungut ke bala klat baro aga jela Mizoram kidon khat wengut kene ko khubor kawan shapi nak All India Radio Shillong Lai tili kijing blin bangi baro ngide ban bot perking banyada bat ban lai na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Dangmas ne jingdak mut bat shentur. Penjingai iwai na iwai pan habai dan lang haju. Sait bahai kikti bat betab bahai ka khamat bat le kita bonsin. 2 minit lang bani le persya ya kijing pang COVID-19. Naga Shillong Station jang All India Radio ngine beteng biang ya ka khubor. Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ulawan elap election ha ka jela Assam hnen gesngi. Ha ka jingkran jung ha ka jingalang patba ha chabua ha ka phangshate ka jela Assam Menteri Rang Badu ulong ba ka Assam kaya chaprang haman kiliang hapok ke sarkar BJP ha ka sarkar pedeng bat ha ka jela. Bar ulong ba ki breu ki di banjet biang ya kene gajuk ke sarkar kenang ba ka jela kan mat iki kampenroy. Ula keren ru syapang ke baha kamiat balai syakinong trek pers lasha bat kiwe ki program penroy ha ke jela. Ulong bahaga ne ke senam pisa tengka ke bamenta ke sarkar kalamang syihajar kelur tengka na ke bentaki kam baidai bat kinong trek pers lasha. Ka jingelap election kalaya chaprang baha ha ke jela bat ki Union Territory bansa yo yak election bakentup ke jela Assam, West Bengal, Tamil Nadu, Kerala bat Puducherry.
Ha Assam ke Kongres kala pelaj iki mat yalap election bat ki jingkular ha Guwahati henen kesngi. Bat kalukular bakan om pentrei kam ya ke Citizenship Amendment Act lada kawan ha kebor sensyar. Unong alam keseng Kongres Rahul Gandhi ula pelaj iki mat jingkular ha ke jingedon lang kiwe-kiwe kinong alam. Ka Kongres kalakular ru ban ai sanlak teliki kam sarkar bat arpsan lak teliki kam ha jaka bapeniat de kiriu shimet. Sau punya teliki constituency ke Assam bat laipo teliki constituency ke West Bengal kinyo ek election jong ke benta benengkong ha ke arpunyo terik menta ubenai. Ha ke benta baar ke jing tap vote kan long ha ki laipo teliki constituency ha West Bengal bat laip kundai teliki constituency ha ke jela Assam. Ha Tamil Nadu ke jing kemi iki kot kisla jong ki kertong ki bane kun ha ki arspa laip sau teliki constituency kadangnya caprang. Ha Kerala bat Puducherry ka jing kemi ya ki kot kisla jong ki kertong kalalong henen kesngi. Ka National Oral Health Program rengkat ka jing trailang bat ka National Tobacco Control Program kala penlong ya ka jing rakhe ka World Oral Health Day henen kesngi ha ka jingalang bala penlong ha KJP Assembly Conference Complex ha Shillong. Uram Kumar, Mission Director ke National Health Mission, ulalong ukongsan. Bat ikong isa wanda lalu, Deputy Commissioner ke District East Khasi Hills, ilalong isembut kongsan. Kamat pedeng jong ke jingrake ke World Oral Health Day menta ke senem ke day, sengau sarong yala ke sentur, namar ke jingkot jingkia ke sentur, kaya rab ban imslam. Uram Kumar ulaban halor ke jingdon kam, ban hikai naduk badangrit kerta. Ya ke jing melian badai ban yo ya ke jingkot jingkia ka sentur bat ki beniat na ke benta ke jingkot jingkia kamet barokawai. Ikong isa wanda lalu ilaong bakane ke dai ke benta ke bamde kerentan. Kumta ila kentu iki kena ki badan hakane ke jingyalang ban pen priang ya ke kubor badai banyada ya ke jingkot jingkia. Kum shibenta ke jing pen kre ke jing dap nyopsan snam ke jing yo la lot kari. Kabala tip kum ka Azadi ka Amrut Mahotsav henen ke singi ke office u District Sports Officer Shillong rengkat ke jing trailang bat ke Directorate of Sports and Youth Affairs bat ke Directorate of Arts and Culture ke Sarkar Meghalaya. Kala penlong ya ke jinginya cycle bala tip kum ka Wheels of Freedom Cyclothon ha ke bah nyopsan ngut kinongnya cycle ke leshim benta. Lasdang ya kene ke cyclothon na ke Jawaharlal Nehru Stadium Apollo balayat keleng ke Sorshilong bat lapenkut biang ha kene ke jo ke jaka balasdang. Ukongsan na kene ke jingalang ulalong u Dr. DVJ Kumar, Commissioner bat Secretary Ketenat Sports bat Youth Affairs, bat isembut kongsan ilalong ikong isa wanda lalu i Deputy Commissioner ke District East Khasi Hills. Ka jing temu jong kene ke jingnya cycle kelong ban pen priang ya ke kubor bade ban ken mau ya ke jing kun ki rewele lat loj ki bala pen yo hangi ya ke jing lat loj. Henen ke sngi ke dai ke World Sparrow Day. Man ke snam hak arpo trek uleber la jurakhe ke ne ke sngi ban wara jing snutho ban penne ke jing don kisim khar. La snowdon kam man rakhe ke ne ke sngi namar ke jing hiar ha ke jing don kisim khar. Hagi babun ki jaka kisim khar ki don hagi jingma bala bandu jatno. Lasdang ya kene kesin jam daga Nature Forever Society jong ke India balaseng da Muhammad Dilawar. Ulasdang ya ke jing plaj em kisim khar hanashik. Ula yoru ya nam kumuriu kraw jong ke Mariang hagi snem arhajar pra. Bala ai daga Time Magazine naga benta ki jing tre jong u. Ya ke World Sparrow Day ke beningkong larakhe hagi snem arhajar shipau hagi benta beper jong ke perthai. Batkat tu ke kubor kalakut akan nega step ke balawan syapi nak All India Radio Shillong. Ngipen kan mau pi ginong ngam bah ke por prabjing ini so baga Delhi Station nak benta ke kubor haga ketin Hindi kaban bod ke kubor haga ketin pareng haga por prashteng. Ngipen kan mau ru pi ginong ngam bah ke por kendai beje menta ke step nak nega station pinyo ke kubor nak tanch telam ini haga ketin pareng. Kani kedai ke All India Radio Shillong.